Good day, everyone. This is Urhobo Bible Reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 11, verse 1 to 5 in Urhobo language. I'll be reading Matthew Uyori Ronye Ikwovu Owo Ronye Ovu Rite Inyori Owovu Re Oki Riwote Rijesu Wota Etake Ikwivenanu Odanyara Kpo Evure Irere na Reyonu Ikwo Oweve Oki Region Woyo Usi Re Iro Rikristi Ve Uwodi Odeji Idibo Ronye Rano Owera Oda Takene We Orochana Gbene Okwofa Oweni Yesu dakpain ke hanyi Oda ta Yara Re owa Ravwe John Imure owa mrerin Kugbe Ore owa yori Owe yori Oruero Mre Ore Okpolo Yari Ehonwoti Esimi Anyị Idiero Nyu Emi Irimi Vrere Inyere esiri na Igwogwiro ke Igbere Makobiro